Selam dostlar. Selam dostlar. Biz bugün Skype aşan Washington'da yaşayışı Shirin Al-Ansi bilen сөйләшәчәкбез. Shirin apa исәнме? Selam Şirin apa. Selam, halleriniz nişek? Bizde evet. Nişik anda xatır işleri. Bizde soğukta indi. Bizde de soğuktu indi. Salqında bugün qor yağdı. Şu an min kafeye kirdim. Jil odasını bilen işleşirge deyip. Salqın aydı bizde de. Shirin apa, siz Washington'da köptenden yaşaysızmı? Min Amerika'ya 3 yıl elek kildim. Men de Washington'un uzagında tugul, men Virginia ştatında yaşayım. Bunda bilasizmi, bir şehirde yaşayıp ikinci şehirge mesela kişiler okurga yeri, ikinci şehirge işe yeri. Hazırgi vakitte neler bilen şıgıllanasız? Men bunda hazırında okuyayım, işleyim, hem de yaşayayım. Okuvam benim bitem, bunda müzikal terapiya, bu işe okuyayım indim. Nersesin o müzikal terapiye? Müzikal terapiya o müzika, meditsina, hem psixologiya arasında duran bir fen. Anda müzika okutu bilen Kazandagı müzika okutu ayrıla mı? Ayırma var elbette. Bunda notlarda başkaça otalar kubisişe. A, B, C, D, E, F, G tege alfabet harfleri bilen otalar. Hem teoriyada biraz başkaçarak, şuna göre menimde teoriya, müzikal teoriya derslerin yanıdan alırga kirek buldu. Çünkü onlar bilen bir tilde işleşir. İşin müzikantlar bilen bir tilde işleşir. İşin bunda şunu yanıdan İran'a toykildi. Hem de elbette müzikası başka bir dinde bunda. Onların müzikalinin kültürası başka. Şuna göre stillerini, jırlarını, İngilizce janrlarını bana yanıdan öğrenirge kirek buldu. Nersesindir bilgeniyim, nersesindir bütünlüğü başka. Washington'a koşungaç seni en gajaplandırganı nerseydi? Kızıqsıraq, gajaplandira turgan narsalar ko'p bo'ldi endi o'ylab. Masalan, kishlar jiyau yirmi, ko'pisi shamlab, bütün mashina bilan yiri, bunda yo'llar yo'q bilasizmi, degan jiyau yurishim. Parklar bor endi albatta, tege restoranlar, kafelar o'rnashgan o'rinlar da bor, lekin maktabdan ish uyga o'quvga borgan yo'llar bilan bulay kishlar jiyau yirmiler. Bunda shunday yo'llar. Andağı turmuş Kazanlıqından nerse bilen ayrıla? Her kişiye başkaça bulardır endi, bilasizmi, Qozon bilan ayırma. Benim için elbette endi benim bunda aniyim yok, benim yakın dostlarım yok, kişilerini bilmeyim. Benim için ben bunda kelip özüm bilmegen dünyaya elektim. Hem de şunda özümni toprağa tiyiş, öz yolumni toprağa tiyiş. Onысы bütünle başka. Amerika'da bir küp bütün illerden kileler, türlü kültürler, türlü milletler kileler. Hem de birleşip ne yaşarga öğreneler. Şusu kızık. Hem men Washington yaklarına kilüme şuna men bik şatman. Washington şehrinde ayrıca yaratkan şeyleriniz var mı? Washington elbette, Washington özü matur, Washington özəgi, çünki bunda oqyer, bir küp muzeyler var. Lakin men yaşagan yer matur deb Qozonga yetmeydi elbette. Bunda jiya yeri turgan uramlar ko'p bo'lmagan shunda uylar gina şu Virginia'nın bilasizmi, o mena batur yerlari bor. Olarga boshida yuborga kerak. Masalan, bunda bir ko'p tog'lar, bir motor suv yoqlari bor, masalan, yılgalar. Benim vaqt bulanda, masalan, yangi yilga men Kaliforniyaga bordim. Kaliforniyani ko'rishga, okeanni, ham endi tog'larni ko'rayim deb bordim. Hatta paraşüttan sikirdim. Şu paraşüttan sikirgende bik matur indi elbette. Bir yoqdan okean, ikinci yoqdan tog'lar. Onсын endi aytib bitiradi olmayım endi onun maturligini ko'rishga kerak, bilasizmi. Washington yaşları Kazan yaşlarından nerse bilen ayrıla? Bunda ular g'odiy, bilasizmi, bunda kiyimga bik qoramıylar.
Үзләрен яңа өлкәләрдә проявлять итәргә тырышалар яшьләр. Үзләрен табырга тырышалар. Ансы инде бөтен җирдә яшьләр үзләрен үз җирен табырга тырышалар. Яшьләрнең монда төрле мәсьәләсе башка, мәсәлән, монда 11-12 класс бар әле мәктәптә. Һәм инде балалар яшь чактан эшли башлый. 16 яшьлек балалар бөтен җирдә инде күбесенчә башта җәйләрен эшли башлыйлар инде, аннары инде эшлиләр дә инде укуны бетергәч, мәктәпне бетергәч, балалар тырышалар әти-әнисеннән аерым яшәргә. Күбесе укырга бармый, тик университетка 1-2 ел эшләп ала. Чөнки университетны балалар монда күбесенчә үзләре түли. Әти-әни түли икән, бу сиңа бик зур бүләк дигән сүз. Ширин апа, анда яшәүче татарлар белән аралашасыңмы? Татарлар белән аралашабыз вакыт булганда. Вакыт бик аз, шуңа мин инде елга 2 тапкыр татарларны күреп, менә шул көч җыярга тырышам. Монда безнең минем бик яраткан Мураддымовлар гаиләсе бар. Вашингтонда инде, Вашингтон өлкәселәрендә. Алар бик актив, алар менә Сабан туйларын ел саен уздыра. Шуларның туган көннәренә барырга тырышам, алар мине рәхмәт чакырып торалар. Үз итәләр. Мин Сабан туйда булганым бар, Нью-Йоркка җыелышка бардым, анда җырлап та булды инде. Аралашып та булды инде татарларны. Минем дусларым да бар инде, Казаннан белгән татарларым да бар, ләкин алар да башка штатларда яши, шуңа күрә бик аралашып булмый, теләгәнчә инде. Ширин апа, шундый кызыклы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сиңа. Уңышлар теләп калабыз. Әйе, рәхмәт, мин дә сезне бик күрергә шат булдым. Һәм инде әйе, кунакка килегез. Килер ve sala versa. Сау булыгыз. Дуслар, Әшаян ТВ каналы үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.